Kenapa makan dah clean gila, tapi kolesterol jahat still mencanak naik? Ramai pesakit tak sentuh makanan goreng atau daging merah, tapi result medical check-up still merah. Doktor reveal, punca sebenar kolesterol out of control bukan minyak, tapi korang abai 3 benda ni. Pertama, melantak nasi putih, roti dengan air manis terlalu banyak. Benda ni akan trigger hati korang untuk hasilkan kolesterol sendiri. Korang cut minyak, tapi badan sendiri jadi kilang minyak. Kedua, genetik. Kalau ada sejarah family, makan clean macam mana pun takkan jalan. Ketiga, kurang serat larut air macam oat dan sayur. Badan korang hilang satu sistem buang minyak semula jadi. Doktor pesan, cara betul turunkan kolesterol bukan asyik melantak lauk rebus je, tapi portion kena betul. Breakfast kena tinggi serat dan protein. Lunch guna minyak baik dengan sayur banyak. Dinner pula kurangkan karbo. Nak jaga jantung, jangan blindly cut semua minyak sebab